Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Philani Manager Philani leyi nga kwata swinene hi timhaka ta ti-gigs ta Papa Rhulani, more especially eka Malamulele. Yeah, so ka siku lomu of course ra ti-14 ta May yi fike yi endla that live. Of course a yi kha yi vula leswi swona. So prior to that, of course a yi fike yi tsala this post. So to vula kunene ku angarhela, like we do a summary of it tanihi leswi mi swi kombisaka kwalano. So yi kombisini ku Papa Rhulani kahlekahle ni overall swi kombi na ku a yi le ku lavekeni, like ngopfungopfu ku le ka Malamulele leyi ya zondiwa swinene. And i twi na ku maybe kumbexana Papa Rhulani yo va yi ri ku sabotajiweni loko swi fika ngopfu ka ti-gigs ta yona mani kumanyana. La nga hlamusela ku ka Malamulele ti-gig tshamaka ti humelela each and every weekend, as you can see kwala, mara i performe kambirhi. I was also shocked by this, to be honest. So question leyi of course yi ta yi kha yi hlamula kwala ka video clip ya Philani loko yi kha yi ya mahlweni tani kha ni faka some sections of course. So na mina was also shocked ku yi rhambiwe kambirhi, ku i ri yi performe Mvodi kwalani ka Mavambe, as you can see yi tlhe yi performa ka na event yin'wana a endliwa hi DJ Mfundhisi ka I mean village, as you can see kwalano. So loko tlhela kombiseni ka this paragraph ku swi kombi na ku hisa hetelelani ku na ti-artist to karhi leti ti sabotajaku na Papa Rhulani ku hala ka Malamulele, leswi a swi kombisa kwalano. Harezi we don't know. So ndani kha ni faka some special sections kwala ka video clip ya yena leyi a swi nga swi vula. Of course ni nge fake the whole thing because of YouTube rules, of course. Yeah, so fike hi twana Manager Philani, of course a tlhela kombisa ku vanhu va ka Minga a nga kumani na vona at all, ngopfungopfu lava rhanaka swa ti-events and stuff like that. Mi tlhela kombisa this point here. But then va ka Minga va nga vulavuli nchumu. Va ka Minga, I'm very angry with them, not all of them, but those who are in the music industry. As of ahead, mi loko kombiseni ku kahlekahle his target ngopfungopfu la vanhu lava endlaka swa ti-event because swi kombi na ku a va le ku va khomeni kahle Manager Philani na Papa Rhulani because of this point. N'wana nga ni fonela la ni byela yena, i ni fonela riya hina hi ngilava Papa Rhulani ka event yin'wana ya ka Minga hi khome 1000. U nga nghena xopeni ya Gushi ku khome 800, u lava Gushi wena u nghena straight ka Gushi u khome ka Gushi u byela i sales person ku ni khome 800 lava Gushi leyi. A swi make sense. So swi kombi na ku a va la ku hakela vanhu va ka Minga wa kona a va koti ku twisisa ku in most cases Papa Rhulani va yi ri Joni, they have to travel, there is a lot of money. A va calculate mali ya petrol kusuka Joni va vuya Giyani, and a yi ze hla mhaka accommodation ma kumanyana. So swi kombi na ku a va la ku va hakela kahle, that's the main problem. That's why va nga ri ku va bukeni. Swi kombi na ku va tole ku humesa ti-1000 na ti-2000 and stuff like that. Okay. Yeah, so Manager Philani yi fika yi kombisa ku kahlekahle vanhu va ka Minga na Malamulele kahlekahle a va swi koti ku va teka ti-artist ta vona or talent leyi nga kona la va yisa henhla mani kumanyana, like ngopfungopfu in terms of the bookings, of course. Kambe vanhu va ka Minga ku nga ri Minga ntsene na kumbe Malamulele yona as a whole hi na timbirhi to biha ngopfu. There's a talent ka Malamulele, vanhu kusukisa ka vo drawa ka vo cina ka ti-poet ma swi tiva va kona vo ntombi ya Mutsonga, but we don't raise our people. That is the problem. Kona is right, in most cases mi kuma ku va kha va bukiwa ndhawu ta le handle like vo ntombi wa Mutsonga and stuff like that, leswi a nga kombisa swona in overall. Yeah, so leswi Manager Philani yi kotisa swona yi fika yi kombisa kahlekahle hi swona a ya ha tsakeli no yi ku yi huma ka Malamulele, it's better yi ku yi huma Giyani. Giyani na mukhensa vanhu va Giyani na mina lomu munhu vutisa ku huma ka Malamulele, I'm starting to hate Malamulele. Yeah, ne ku huma Giyani a swa fana, vanhu va ku va loya ku swo tala and va tlhela va tsala na genge yo loya ntsene loko dyambu ri xile. Mara loko se mi tshune kusuhi na kombe xinepe xa yini mahelo hi so a ni vuli ku Papa Rhulani bukiwi ka Malamulele, but then a hi tinyungubyiseni vanhu va hina. I get it. So very again, kombiseni a va n'wi buka in most cases. Mi nga hi swi tiva ku na ti-event organizers around Giyani, vo Godas i va referisini na vo Gagashi va kombisini and stuff like that. Va kombisini ku va khoma kahle ngopfu vanhu va le Giyani in bookings. Yeah, of course it emphasize that the point hi nga vulavuli yona already yo Papa Rhulani kahle i bukiwe ka ngani ka Malamulele. Ali ku ri Papa Rhulani a nga bukiwi ka Malamulele, u lo cina kambirhi n'wana wa vanhu ka Malamulele, the whole Malamulele. I was like, why? Phela haya ka Malamulele fika hi buka ndhawu hi tlela karhi hi nga ya performa kona. Mi vo hi ri ka Malamulele kha hi jikajika na Papa Rhulani ivi hi nga ka ka Malamulele. And in most cases, I'm the water life there, and I can't come Malamulele, like how book at the room, go to Malamulele, and got to card for what was happening. So look, comes in Yeshko, Avo in the corn, but book a camber and say Malamulele, which is very, very strange considering Isuka Wale.
it's very strange lomu languta vo Ben Mayengani lava humaka kona ndhawu leti va humaka ka tona va buku ko tala ngopfu swinene ku ku la Ben Mayengani tsani leyi a tshamelaka yona hi ngo yi more towards ngopfu Giyani ngopfu that's why a bukiwa ngopfu ene le Giyani ne le tsani wa buku of course but ni voni na ku la yi tshamaka ndhawu maphawula le kusuhani ngopfu na le Giyani that's why mi kuma ku a va kha ba swinene hala vo Giyani va bukiwa vanhu lava swinene ka tindhawu ta vona vo Mr Post va bukiwa swinene around Giyani and stuff like that maybe va hi ka hi nga Tzaneen maybe va ka hi ya Venda but hi fikela kaya ku hi va hi vona yini varhandziwa va hina vatswari na tindzisana so guys n'wina va ka Gaza va ka Malamulele kahle va ka Malamulele timbilu teto ta n'wina ti ta mi tsonisa ku nandziha ka misava leyiwani hi tlhe hi ndza ka one of my favorite points ali a swo boha ni yi faka leyi point leyi a xi rhungeni na manager Philani ka this point ku nandziha ni vula ku va mi vona tintswalo ta Xikwembu hi ndlela ya mali mana mi va na ntsako because mi bole ndzeni and mi hi kombela mi swi humesa hi milomo wa twa loko a ku ri nyongo a ta ku ri a yi ta huma hi le ndzhaku i chuluka mara ta n'wina ti huma hi nomu ti hlata a yi kwati ngopfu manager Philani a yi kwatini swinene let's cut it here ka that point a yi kwatini swinene ma swi twa na n'wina a yi nga ha ri khomekeni kahle mara swa swimekisiwa swi njhani Papa Rhulani a buka kambirhi ntsena ka ndhawu leyi humaka ka yona Malamulele the whole Malamulele twice it does not make any sense I don't understand it loko so heta mi nga ma hleketa ku na ndhawu leyi ngo le ka Russia and stuff like that mi nga ma hleketa loko tichomi ta kona ti n'wi teka Papa Rhulani va n'wi yisa kwale loko manager Philani kha yi n'wi lava strong ku va ya ka gig and stuff like that so if a reference ka that place in this way sweswiwani ku ta ku ri na gig ka Russia laha mi n'wi teka Papa Rhulani mi ka mi n'wi yetsa xiyatsa cina xita tivhidiyo mi rhambane hi xin'wini Papa Rhulani a nga kona a na ni ri n'wi rhambeni mi na mali yaleyo mi hi rhambaka yona mi tlhela mi rila loko hi charge yaliya ya teka Papa Rhulani n'wi ndzi chele petrol ni n'wi yisa n'wana vana fika ticina ni teka mali ni hakela micini as I've heard so swa tikomba ku u va kha a yuziwa and stuff like that then loko se a yuziwile a va n'wi buki no n'wi buka so no avhora leswi hi sweswo I think hi khatakhateni kwala na kwalani mi nyekeni some major points there and there